Mayenkwa Asante mantam ne mo na posi mpanifo ye wo ho nso wo mafrase ye a wo mo ye operation bi ede chi nipa bonfo ye a wo mo bokro no wo mantam no emu na fe mkrosini awodo bi a wo mo na wo hwemu nso na wo mo hwehwemu pa nso edin awodo bi bebae se kwemu kade ye a ekoso ne awudie no wo nso dum akotene nti ne nipa bi etete saa no wo mo nsa ka wo ma wo so ne so wo a kwa de se bia wudi bone no ene emra no ene obedi a so ame ene Central Police Station ene nipa ye de won akosi say na same ebe na watwi de kire ni enya cases of armed robberies ba ko na mienu bi nti ema police command no e operation bi ekotwetwe akronfo na sa akronfo we nyina e wo police custody enum a na yensanya information bi e wodin bi aba betodwa se sa krofo no nso ka ho bia omo edi sa boni nti ema police fo e conduct soup ama yetumi echiche sa krofo do on course no police station ene Central Police Station anche na nimpe bi mu e call yes from the police station ko bodon pi mo ho so mo ye ndisi fo mo nti ase achiche sa akrofo na mo ye omkrofo enti omo no atemdidie ni ade nkofo de omo sa bubo eye table so ni ade but police fo no more duty on were very professional ye ka say omo no anye yankofa basabaso ye bia mba amutumi eso asamuna no na eka say video bi a ekwa bonte a you said Yakubu Tony Edu, Udi Makotini, and the NDC phobia, Moko board on police station, Asante Regional and Saka video. Now, command no, say, Ubibia or video no be Obeba, Ochina, before Ochina now said latest tomorrow, and upon 9 a.m. Obe boy, Asante Regional. Now, police command no back say, and they say, Yan so saw into Trasam so. Ubibia obey say, wo de ububu mbraso no police command be disana mbrase cause your maya mbrawo ti yemu bibia adma ambe ye to trust the best Kumasi for law abiding persons within the metropolis and in the region so mon koswa mon come to yim na police command no ya femu de say ye bia to make sure say people are safe in the region no will do our possible best. We be beyond so with the boni beyond so but make sure say chaching pano chin inside in local court akobon kwedu. The best answer say we be our information the other fact so be our one so obe free a year police emergency numbers 191 18555 and 0299 207770 now only a check some information. Did he say this information about every boy or a year crime fighting?